Malo lau malia ho e ki moilele ia tonga kotoa pe, whiwhia ki utaltali lele ki mutolu ki hongongo ai leti o kai umaafo ki e televisione tonga ki he ho wani. Wakai ki ngā he tala noa lalahi oi aho, e ka mata whalaite o wikini ahoraki o siulai, ai tokoni e pule anga ki hono whiau e mawhasia o fua he kakai e whonua, i e hiki maalunga o i totongi lolo. Kakato ane awhi hono whailonga i makehe aho e ua e wike e ka whafonga diplomatika, pea neonga malava hataha pe o whahoko e ngawe whakauhila ka o kumahu inga ai hao me malu he koe whatongia pele ngesi. E toi ai peme ngā hi iongongo kehe ana iange whakataha me wakai ke mala e o sipoti mo e whakamatala ea. Ka koa vai whanua tūpola me whakai kiki o iongongo ki he ho wani. Ko e tautau hiki maolunga ai mahu inga e koloa mo anga iwi i mamani, ko wai te tong lolo whaloto whanua i tongani ki he mahu inga whao whahistoria, ko e paanga whaa ki he lita ai lolo mo i ti solo, hiki mo i kasa ki he kilo pepe he foki ki he ti solo ki he uhila. Ko tali ai he pule anga hatutu uni ngawe whao whapaanga ke ni holoki ai ngahi we siafa sosiale i he ngahi to kotongi maolunga, o e mau anga iwi ai ngahi whamili kotoa i tongani, ai e kamata ngai akia he aho raki o siulai, i he mahina ia e tolu koe tokoni ki he whakakato ai hiki he totongi o lolo. Alice Tupou me whakakiki o talanoa ko ia. Ko hono lahi mo i waha ataimi ke e whaingata a whai mama nahi o hiki e totongi o lolo o ko tu uwewe iua e tu unga koe e mawhasia whapolitikale i Ukraine mo i whatatapu whaekonomika whekau aki mhono toi whaloloa. Iene pehe ko talia i he pule anga hatu tūni ngā we whao whapaanga ke ne holoki ai we sia wha sosiale i ngahi totongi mā o lunga o e mau anga iwi ai ngahi whamiri kotoa aia e kamata ngā we ake a hauluaki ko iau siulai i he mahina e tolu ko i tokoni ke whakakato ai hiki ko ia i he totongi lolo. Iene pehe e totongi i he pule anga e se ni te wanoa i he rita ki ngahi koloa whao mei he lolo hange koe bensini ti soloma galasini pehe ki ono totongi i he pule anga e se ni te taha nima mei he se ni te taha walu i he hiki ko ia i totongi lolo. Koe se ni te taha nima whao koe ni, koe tāna ki atuia ki he totongi i whakakato lotonga, ai koe se ni e ono te smale fitu ki kilowati i he hoa, mai se ni te taha ki kilowati i he hoa, koe totongi i whakakato ia ki he kau totongi uhila koe uksisi i hifo ai uhila koe unau ngawe aki i e kilowati te au ni manoa i he hoa i he mahina. Kono hoko atu ko ia e tokoni i whakakato koe ni e toi wakai ia ki mu ai whaosinga Septema e tau ni o whatatau ki hono lahi mo ngahi toi hiki a muiange mo loloa ko ia o hono ngawe aki. Ie whamatala ko ia e ki pale mea leo ka koe minista ia ke mau anga iwi po asitei i haongongo tuku mai nane pehe ai koe hiki maalunga ko eni e te tonglolo o ilonga au pito mo mātu aki ongo angeia ki ngahi whamiri koe kai maa o sia kakato ai mau anga mo ui kai umaa ngahi otumotu ma mao ange. Koe ngahi tokoni i whakakato totongi koe ni e umahu inga au pito ke ne holoki ai ola tamaki koe ngahi whamiri pia ki whakalatoi me ngahi polokalama malu i whasosiale ai pule anga ke tokoni i ai kautau lekereka koe whie mao viviri ange o fau i ngahi wahenga whiri i tonga ni. Ne toi tuku mai ai koli ki kakai o whanua ke tau whahoko ange mu aha ngahi whaunga e malawai ke holoki e ta awa hiki ai totongi lolo mo uhila pia ke whapapoto i mo whahawhi e mau anga iwi ka ua lewa ko foki hifo ki tu unga anga mahe ni. Ma e ngonga le teo mo televisione tonga ko au Alice Tupou. Ko e wike ka whafonga whatiplomatika ki tau nine whakailonga i pe ia i he aho pe e ua, aia koe aho maunite ko honua fitu o e mahina ni, mo ane afi pe aho tau site ko honua walu o sune. Ko e wike mahu ingani, na e whatau wholofola to ai ki hene afio, ki ngi tupo wono ai ka whafonga whatiplomatika e fitu, mo e nao ngahi tohi ngā ue, aia koe toko ono ai, na nao whatau wholofola pe o whafou i he interneti me wiringa toni Nusila, pe he ki suwa fisi. Ne kau ki hene me whafonga whatiplomatika, ko e talwhika o lahia Nusila ki tonga ni whatau wholofola ki hene afio, ki ngi tupo wono, aia ko His Excellency Matt Howell, o whakia tene tohi ngā ue, iho tau pule a ngā. Ko e kakato e wike e ka whafonga whatiplomatika ane a whine whamapa opa mai e talwhika o lahia Nusila ki tonga ni, His Excellency Matthew David Howell, i hane whatau wholofola ki hene afio, ai ni tohi ngā ue, iho tau pule a ngani, ne whahoko pia polo kalamani i he palasi whakatui.
O ko mahina pe foki ke taulahi eni ai whinga aki wawhi mai atongani monu sila i ngahi ngawe ke kehe pe ai hoko tai pe ka e te whaloloto ange ai wawhinga aki wawhi me whakau mea no sila motongani i he kaha o. Koe wike o i ka whawhonga wha diplomatika ne whotu upeia ke ka hutala whika o lahi me ka o ampastof o me ngahi whanua muli ki tongani ke na whatau whalafola ke ne a whio e ngahi tohi o e nau ngahi ngawe. O ko mahino pe foki matunga me whataptapu e ko vitaha iwane kai malawai ke whalau mai ki tongani ai kautaki e ono me i he toko fitu ne amanaki ki whahoko e na whatau whalafola ki he ne a whio. Koe wike ka whawhonga wha diplomatika au ne o mai iai e whenga mahalie ke toi tupulaki ai mo toi wholoa angi ai ai wā whakau mea ai pure anga koia mo pure anga tonga. Na e kamata he aho monite ko hono wafitu e mahina ni. Ai whakataanga hono wha e pule anga whatahataha ki he o seni. Ai a okulotonga whahoko ia i Lisbon, Portugali. Pe au ke hoko atu pe ke toka kato ke whalaite a uruaki o siulai. Ai koe whalaite ia he wikeni. Alisi tupo wai pe me whaikiki o e tala noa ko ia. Ko e whataha ngani o kutataki ai pule anga ko ia o Kenya mo Portugali, pe mato unga no whahoko e whataha tupo me ia o kia taimi o whiema wai, ke whaihawa kai whamamanahi ke ngai palpale mai ngahi society, hange ko COVID i tahi wā, e hoko ia ko e whonga ke neririu e ngahi ngā oe ko ia i he society, pe au toi whiema o pe ke whaiha whewaiwai aki ke ngahi solova anga tene whama o kotoa ki nau tolu, ke ngahi tau mo a whalkalaka o tuulo ampe ko SDGs. Iene pehe o ko uki ai konferenisi ko ia e pule anga whatahataha ke o seni, ke whaiha wakai ke ngai whaunga ngā we fo o, ko hiok whiema o ke whaiha ngā unu whasai nisi ki ngai solowa anga o tau mua ke kamataha e poki fo o ke ngahi ngā we whamamanahi ki he o seni. Ko i ka venga e konferenisi ko ia ke tauni o pehe, hiki i hake e ngahi ngā we ko ke o seni o whate fito i he sai nisi mo ririu ko ia o ngahi ngā we o tau mua whalakalaka o kutu uloa whika taha whaa. E hiri ko ia whataha anga e kautaki ngai whanua komniweri, na e whahoko ki Kigali, Rwanda, na e mea toi pea e ki Palemia, hua kawa me riko ki Portugali ki konferenisi ko ni, whataha mo e ki minista koe ki mori, whekita mo loa o toi ka manu, ko e sekretari pure mo e sekretari koe ki kabineti et ka koka o whawhawhonga i ata tongani, pe ai wholawa tuko ia ai pule lahi o e potunga au e tautai, toke tātui ko ngā hau hala whihi mo e ampastoa ko ia tonga ki ngai whanua i Amerika, His Excellency Viliami Waingato ne. Na iai whoke e whotutu ke whahoka konferenisi ko ni he ta wanoa wanoa, ka nei kai malawa e ni tupu pe mei he whataptapo e COVID i tāhiwa. Ko e whaama konferenisi, ke toko nia ngahi ngāwe ko ke tā mua whakalakalaka o kutu uloa whika tāwha, ai koe whema uia ke whātolonga mo whenga ke tu uloa ahono ngāwe aki ai o seni, koe tahi me ngahi mea mo ui o seni ke whakalakalaka o tu uloa. Koe ngahi mea mo ui koe o seni une whātolonga mau anga mo ui koe ngahi whamili, whawhofua koe tolu piliona i mamani, pea koe nahi taha, koe ngahi whamili unau nofo i ngai whanua kei langa hake. Koe ngahi mau anga mo ui koe ni o kutula weango fua ia, koe hi o kue sia ia, i he ngahi ngāwe kovi kau whahoko i whahinga tangata hange koe laku wewe i tahi moi tauta i whawalewale. I he tau kotoa pe o ku whawhofua koe ngahi wewe pelestiki toni e nima ki he tahaua miliona o ku tete i he oseni, aia o kune whawhofonga i e ia ai pe se te hiwa nima i he atmosphere o e palani te. Ma ai ngonga le teo mai televisione tonga kua o Alice Tupo. Ko e ngā uhi ta whaaki o uhila tau te whito eni ki hono hoko e ngāhi waia uhila, ko e ngā ue o pelepele ngesi mo mahu inga au pito ke whapapau i o kao mo malo e knau tolo whahoko ai ngā ue ko ia, kāwi kai whangatangata ia kia taha. O kulodonga whahoko ai i he wikeni e polo kalama ko e komsoni uhila pa moi pikri, ki he toko wa fulutupu ko naule sita ki he ako ko e ni. I hono whai ke eke e he ongonga le toto ngai taha e kawako i lai sāne fituafi. Ko e whainga maali e lelei eni ka te ia ki te whalahi ngai ni tau ke ilo mo poto i ngāwe ki he ngāwe whakauhila. Ke tokoni ki he ngāhi ngāwe unau whai ki he ngāhi api nofu anga ki whapapau i peo hao mo malu ai ngāhi whonga ngāwe o kunau whakahoko. I kai ngata ina ni whalotolahi ai ki kakai whiwhine o ko malawa noa pe he whiwhine ke whai ai ngāwe whakauhila.
E tokon lahi mau lai seni kia te au I taho aki koe ne o ngawe e koe whakawai o hila. Pea I kai ngatai he hoko koe toko taha whewhine ngawe o hila. Te ulawe au ke whakai ai e tautu whewhine ko toa pea e whonuane. Ke nau mau halo to lahi whiunga ke nau ke nau hanga I loi koe ngawe wha o hila pe koe contractor o koe ka ngawe ke kakai tangata ata pe ka ia whainga taha pe tene whemau ke siwi ke mau e laiseni. Pea lawa fo ke tokon ke ni ke o hange koe whakalea koe na lau ke whakahoko CEO leo koe ni e taho aki e mei teki. O ku te lawa o tokon ni ke tō taha pe te al ke api. O te tau whoke ngā koe lahi ngahi paropare mā. Pea mea mau inga taha koe taho aki whakapaanga. I e taim lahi ku hoko koe toko taha ngawe uila. Me koe mea mai ngā taha ia ke taim ka tape ko alai ke whakawai a api. Koe mea mai ngā taha ko laksio ki ai koe nā taha whakapaanga. Koe hai sirini nau mau koe ke e lawa o te nau lawa a fote ai materiolo. Kai taim lahi o ku whae ngai ape ni iu koe ke nau whaalawa. Pako mea peho koko tānge ke nau pofi ngai materiolo ka o te ai halipa. Ai koe tahi o ngai tokon ka nau tolu ke lawa ke nau whimaari. Ke lawa ke nau ngoi nau malu ngai ngau ka tau piu lau ke wanga whakahoko. Lolotonga ni ne pehea e taha I kau ako ko whate tānaki. O kune lolotonga ngau e he kau taha uhila a tonga. Ka uwhimau ia ki te whalolotoange ne tau ke ilo ki he ngau e whakawai a uhila I he polo kala mākoni. Nā ne pehe ka whaamu ki ne mau ha tau ke whiunga ki tokon kono family pehe ke kakai whalukfua. I kai ngatai ka ke mau hango fua pe lai seni ki ngai whakauhila pehe whoki ki a whainga mahali e ngawe ki to apure anga. Kai ke heke wika mahu ingai hao mo malu e mo uia ka kai whonua mea ngai whatutama ki tupu mehe uhila. O kutapo e komisonu hila tonga ke whonua ke whapapau I. Koe kau ngawe kunau lava atu ki homo ngahe api no anga ke tau hangahi waya uhila kona osma o lai seni. Pea koe wakai ke whamumitaha me hopoko ia I he malo loa e whiwhine tonga I Nusila na e whanai I he tau wanoa ko melia me whisi hoi te tau wakai heni ki a alisi tupou. Ko e tōtolu ko ni ko whalala iongi videami mo unga he ofa iongi pehe kia manu hori nei tukua kiki nau tolu ke no whapongi o I kui I aukalani au tahawa koe sanuari o ta wanoa. Nei whainoi a whalala mo videami ke ngai hia ko no whapongi o ngawe ake mea tau a media me fisi I hoi. O mahino pe foki nei kawa e foha ko ia media me ko Steven fisi I hoi peke matapule taha I ene I koe unau whiawe ake e whei tōko na tapo I Nusila I e aho wha koe ti se mata wanoa taha hiva. Koe mea koe ni nei hoko koe tai whai mahino aki pe ai foha ko ia o media me mo ni ihi koe na nawalea I e whiawe ake e whai tōko na tapo o I koe ke whana I tōka tolu koe ni ai whine eiki a Steven ka nei kai hanau tau mua ke hoko ki ai. Nei whai kai I foki he tōka tolu koe ni ai ngahi wha I loko nei wha hoko ki ai ki nau tolu. I e bongpongi ko ia ane a whine hai tō tolu koe ni I he whamau angalahi au kalani pea whahoko ai he whamau Grant Powell ai nei tūtu uni a whanga tuku koe ni ke hopo ai nani pehe ai e kai ke toi whakaiki ki ia ke uhinga ke uhiko o smahi no pena e kai ke iai ha magatu unga mo ha tau mua ia ai ni ihi koe ni ke nau whana ia meria me fisi I hoi I ta o wanoa. Ma ai ngonga le teo mai televisione tonga ko au Alice Tupou. Wakai ki ngā he tala noa lalahi o aho. E ka mata whalaite o wikini aho raki o siulai. Ai tokoni e pule anga ki hono whiau e mawhasia o fua he kakai e whonua. I e hiki maalunga o I totongi lolo. Kakato ane awhi hono whailonga I makehe aho e ua e wike e ka whafonga wha diplomatika. Pea neonga I malava hataha pe o whahoko e ngawe whakauhila ka o kumahu inga ai hao me malu he koe whatongia pele ngesi. Ko e kakatai pe ia e uni o ngongo ki he houani me whatawange ni au lele atu ki he loto whale o I tonga kotoa pe mo e whamanatu ki ha au ngongo pe whaikiki o I uni o ngongo tatau whetutaki mai ke whika o I telefoni wa tolu ni mini maono. Kai malo tau kei au mai ko awa whanatu pola ni tau au mai mo e ngongo ai le te o ka mahafo ke televison tonga ki he whiawhini ka mo mea.